Evo, svakako ću prije nego što krenem izraziti svoje zadovoljstvo što imamo ovu stabilnu većinu i što brzo završavamo ove sjednice, sve je već dogovoreno, ko treba pasti, čiji izvještaj pada, ko treba podržati, podržava, ali i to je pozitivno, nadam se da će tako biti do kraja našeg mandata. Evo, mi smo, kao što je i predsjedavajući rekao, moći ćemo i malo dulje diskutirati. Ja ne vidim smisla ovoj diskusiji na način da analiziramo ova izvješća, ni da se bavimo kompletno, u stvari pojedinačno, svakim od domova zdravlja, pa mislim da bi generalno, kad govorimo, oni koji nas slušaju, njih najmanje zanima koliki je budžet doma zdravlja i koliki su prihodi, koliki su rashodi. Njih obično zanima ono što dobiju kad dođu u bilo kojem trenutku i obrate se za neku uslugu. Ja prije svega želim ovdje ukazati na to da su naši domovi zdravlja podložni političkom zapošljavanju i da je ono što sam rekla u uvodu, što je visoki predstavnik uvrstio u krivični zakon, da će itekako dobro pomoći u ovim situacijama. Da ne bi previše elaborirala, evo samo u prošlom mandatu Dom zdravlja Velika Kladuša je u projektu rasturanja Laburističke stranke i 3 zastupnika koja je imala u ovoj skupštini učinila prilično ustupaka i ljudi zaposlila. Nažalost, ne radi se o medicinskom kadru, nego obično o onom nemedicinskom, kako se kaže, ali to su čistačice, vozači i ovi administrativno osoblje i tako dalje. Zato mislim da nije slučajno da jedino u programu rada Doma zdravlja Velika Kladuša ništa nema o resursima. Nigdje nije spomenuto ni koliko imamo zdravstvenog kadra, a koliko imamo ovoga tehničkog. I ja sam slušala kad je izašla direktorica, ne znam, vjerojatno i ona se nakon ove sjednice više neće tamo zadržati, ali ostaje da se usvoji onda ako svi kažu što sve treba biti i što treba reći, upoznati svakog zastupnika i kako je to tamo. Ono sigurno što me smeta jeste što ni u ovom programu rada ja ne vidim preko 180.000 ili 180.000 maraka, za one koji ne razumiju, koje je općina Velika Kladuša dala iz svog budžeta. Znači, mi ne ostvarujemo nikakav prihod iz Zavoda za zdravstveno osiguranje, nego smo ono što pripada općini, što smo mogli uložiti u nešto drugo, mi smo to uložili u kupovinu 2 vozila i u kupovinu opreme za Dom zdravlja Velika Kladuša. Svakako je za nas ovo vrlo stresna situacija i ove sad turbulencije koje će biti, bez obzira, jer to je odmah smjena upravnog odbora. Evo, ovo je bio i bivši laburista i predsjednik ovoga odbora ovdje Doma zdravlja i onda ide sve redom ko će biti na kojoj poziciji, ali ono što se stalno zadržava, bez obzira ko bio na vlasti, jeste taj odnos prema radu u Domu zdravlja. Ono na što ja želim, osobno nemam nikakvu potrebu da odem u Dom zdravlja i da to ni provjeravam, ni srećom ne trebaju mi nikakvi ni lijekovi, to je kako se treba platiti, ali ono što se kod nas zna, vjerojatno je to tako i u drugim domovima zdravlja, imaju drugi ovi zastupnici koji će govoriti kako je to u njihovim općinama ili je kod njih idealno, pa neka ovi iz Velike Kladuše vide kako je to kod njih. Svako ima svoju apoteku. Tamo kad dođe bolesnik po bilo kojem osnovu, ne samo što dobije, ako je izborna godina, dobije predavanje o tome za koga će glasati, kako će glasati. Ako treba, bez obzira kakva je dijagnoza, brže bolje odi kupi dođeš kao u hitan slučaj, prvo moraš tako hitan da ideš kupiti injekciju i onda kupi sebi odmah da nešto i jedeš po potrebi ako ćeš ostati nešto dulje. I obavezno je preporuka, nekad pomislim da se građani općine Velika Kladuša truju bespotrebno nekim lijekovima, jer svako toliko kad koga pitate gdje si, kaže dobio sam injekciju, bio sam na infuziji. Ja nikad nisam čula da toliko ljudi dobiva injekcije i prima infuzije kao što je to primjera radi u Domu zdravlja Velika Kladuša. Kažem, vjerojatno toga ima i na drugim općinama i vjerojatno iza toga se krije i nešto drugo.
možda nije korektno, ja ću se ispričati direktorici što ja govorim u svojoj općini, ali ja ovo ne govorim da bi oblatila doktoricu i vas nasmijavala ili one zaposlenike u domu zdravlja, već radi onih građana koji su dali meni povjerenje, a njih najviše dolazi iz Velike Kladuše. I tekako mi je stalo kako se oni osjećaju, iako ću uzeti i to da su ljudi uvijek nezadovoljni i da koriste i tu hitnu službu zato jer tad dođu prije na red, ali ono što kod nas se događa da se većinom sve to naplaćuje i kroz izvješća vidimo da se pristup zdravstvenoj zaštiti gleda kroz prihode i rashode kao da je to poduzeće. Kao da država nema obavezu da je ona ta koja treba zadržati te kadrove u domu zdravlja, nego ne mogu se uposliti liječnici zato što ih ne mogu platiti, a kad ih ne mogu platiti, ne mogu se između sebe izboriti ko će doći i ko će biti na kojoj poziciji, ko će imati koliko pacijenata i onda im se naravno uskraćuju i specijalizacije. Mislim da to ne bi trebalo padati na teret domova zdravlja, da to treba preuzeti ove politike i ovi koji su stabilni. U nas je to Saša Reoliko, ovdje smo zadržali status quo na kantonu, ali eto imamo u federaciji najavljene nove promjene, pa će se valjda i one tom inercijom nekako odnositi kod nas na kanton. Znači u svakom slučaju onaj ko vrši nadzor nad radom, a to je prije svega ministarstvo, ovdje je ministar rekao da bismo trebali odvojiti Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo socijalne skrbi, zato jer on je ljekar i nema vremena. Sad je postalo, ministar bi trebao da bude menadžer i ne da bude samo ljekar i da ima jednako vremena i za sve što je u njegovom resoru, a ne samo za ono za što se je on specijalizirao, ili može uzeti pomoćnika ako je to tako. Mislim da mi nismo na kantonu nikad štedili kad su u pitanju ta zapošljavanja. Znači trebalo bi izvršiti taj nadzor. Trebalo bi izvršiti nadzor i kod tog zapošljavanja i ovih zdravstvenih radnika koji idu na teren. Ne može se koristiti ta pozicija u političkom djelovanju. Neki ljudi znaju reći da ne bi trebalo nikako doktorima i zdravstvenim radnicima dopuštati da budu kandidati na listama, što je svakako onda diskriminacija, naravno ja se s tim ne slažem, ali bi trebalo napraviti jasnu crtu između onog što je profesionalno njihov posao i ono što je njihovo političko opredjeljenje. Ono što je isto tako važno jeste i ova hitna pomoć na kojoj se mora poraditi. Evo ja sam nedavno imala, navečer upala je neka osoba mi u stranku, loše joj, ajde brže, treba je voziti. Moj sin ju odvezao i zove me, imaš li ti novaca u autu? Šta će joj novci? Kao mora se platiti. Pa šta se mora platiti? Pa kao žena je došla kao hitni slučaj, malo što je došla. Ne može po nju doći hitna pomoć, vi je dovezete, još uvijek imate nešto još za platiti. Pa ljudi neće da druge vozaju hitnu pomoć, izgleda radi toga. Ja sam se čudila u selu negdje kad odeš, zoveš, zato što kad nekoga odvezeš ti se moraš o njemu skrbiti. Još malo bi dobio rješenje da ta osoba treba da bude kod nas na vašoj vlastitoj skrbi. Isto tako ovdje je kod nas, bar u Velikoj Kladuši, predviđena je rekonstrukcija određenih prostora, pa imamo i izgradnju pristupa za invalidne osobe. U posljednjih, pa možda 1-2-3 godine, jako je aktualno uklanjanje arhitektonskih barijera i onda se ljudi ponašaju kao da je to neka novina. To je sad nešto došlo s Evropskom unijom, međutim ja moram reći da je to uvijek bila obveza i standardi u projektiranju i za vrijeme Jugoslavije. Ono koje je pogriješio u ovom lancu jesu organi uprave, odnosno službe koje izdaju građevinske dozvole za javne objekte i onda ih ili dopuštaju da se rade bez dozvola ili takva i projektna rješenja puštaju, pa se dogodi, na primjer, da nemamo taj pristup za invalidne osobe, a recimo ovaj dio baš na koji se odnosi je bio renoviran i radovi su urađeni, znači to je propušteno. Ali isto tako i ti se radovi rade politički. Isto, odjednom se otvori kod nas bilo što, nije to samo Ministarstvo zdravstva, evo na primjer kad je bilo Ministarstvo obrazovanja, kod nas se sve asfaltira, radi po školom, niko ne smatra da treba tražiti kakvo dopuštenje, sve to rad na crno. Znači sve to obaveza,
koju oni moraju, ali oni ne žele to izvršavati i tako služe kao loš primjer, pa onda ne mogu ništa reći ni ovim ljekarima koji imaju svoje ljekarne i rade za proviziju, zato što to rade i ministri i svi. Vraćamo se na onaj prvi zakon danas o kojem smo pričali, da taj ured će nam samo onako služiti da se uslika neko i da kaže da se bori protiv korupcije, a u biti je ta korupcija toliko duboko zadrla i ono ko je više na vlasti, taj se onda obračunava, jer se mora na nekog obračunati, kao što smo mi ili na primjer što sam ja bila predmet takvih ljudi koji su itekako zagrizli u korupciju, ali dobro, kad su sve ispretresali, na kraju vide da od toga nema ništa, ali prošlo je puno vremena od tog vremena. Ovdje sam našla na ovoj tablici, kod doktorice, to bi samo tražila da izađe i naravno da mi kaže tu strukturu koliko je zaposleni, i ovo na stranici broj 8. Pod stavkom 5 pišu prihodi po odluci općinskog vijeća 70.000 maraka. Nešto ne mogu se sjetiti o kakvoj se odluci radi i što smo, pratim to u općini, što smo uradili, ali drago mi je ako jeste neka odluka pozitivna, ali nisam zadovoljna jer ne piše u obrazloženju što je, pa onda i kad ja dobijem to objašnjenje, neće ovi drugi zastupnici znati što smo mi to tako dobro donijeli, jer ovo je u plusu, ne piše da treba nešto nama platiti dom zdravlja, nego da će općina platiti domu zdravlja, pod tim što moram naglasiti da je to obaveza kantona. Inače, mislim da bi kod ovako ovih izvještaja da bi možda neka informacija građanima o ukupnoj zdravstvenoj zaštiti u mjesnim zajednicama, o tom radnom vremenu, o toj nedostupnosti ljekara, stomatologa, nedostatku te opreme, da se tome možda u ovoj stabilnoj većini ozbiljnije pristupi, jer morali bi zaboraviti to prosjačenje. Ovdje se sve svodi na donacije, ko će kome šta donirati, i prečesto ono što je donacija na kraju se prikaže da je rashod koji je kupljen sredstvima ili prilivom koji se prikazuje da je, neću reći konkretno ovdje u domu zdravlja ili u ovim izvješćima, ali to se svakako radi. Znači, naši građani nisu s tim zadovoljni, s tom uslugom, nikada vjerojatno neće, uvijek treba imati taj faktor, ali svakako treba gledati da ta zaštita bude na jednoj razini, da ne bude tog tjeranja i toj političke diskriminacije i da se vodi računa u socijalnim politikama o ljudima koji nemaju nikakvu zdravstvenu zaštitu i koji sve moraju platiti, a to su socijalni slučajevi. Jedno je kad nema zdravstvenu zaštitu neko koji ima prihod, a jedno je kad je nema onaj koji nema nikako. I kad dođe, a da nema nikako, onda oni moraju ići tim postupkom, onaj ko može pita, a onaj prečesto ljudi, sramota ih je pitati, bar kod nas u Velikoj Kladuši, prosjaci su poslijeratna pojava, prijeratna pojava, toga uopće na našoj općini nije bilo. Zahvaljujem.